A vidiš li se u teničkim vodama? Ne. Kratko je. Zašto? Znaš šta, ja 10 godina nemam vikende, nemam neka druženja koja mi je žao što sam propustio, nemam neke odlaske na more s ekipom koja mi je žao što sam propustio, tako da ono, još do kraja života to ne odlažem. I taj stres, ja mislim da bi ja zapravo bio grozan trener, zato što ja toliko to sebi uzimam k srcu, da bi ja valjda kad treniram neko dijete, ja bi ono htio da on bude najbolji na svijetu uvijek, ono, ne bi ja naravno bio sad neki terorista da uništim dijete. Ali ono, njegove neuspjehe je vjerojatno više ja proželjavao nego on, jer ono, ja radim stvari srcem, šta ja znam, ono, i sport i sve, ne da se me ništa u životu raditi, ono, što kaže, ono, da te ne briga, nisam takav, šta ja znam, sve čega uhvatim odradići, to je doviđenje, ono. Znači, ili 100% ili ništa. 100% ništa, da. A zapravo je tako jedno možeš nešto napraviti. Evo, sad smo već pri kraju podcasta, pa me zanima, ispričaj nam ono, ne znam, najsmiješniju stvar što ti se dogodila na terenu. A šta ja znam, bila je jedna svijesta scena, nikad ne zaboravim, sjedeći u odbojci kad su Rusi. Nešto smo igrali frajerom, jer tada smo proteze, one košarice, znaš, svi. I frajer je zamijenio naše ruske proteze. Dobro, niko nema svoju nogu, svih opsaj. A bilo je to, kad ispade noga, pa ljudi gledaju, to smiješno. Ja sam terećen tim.